rero rukuzamukira mu majana uretse Chelsea ari kudukorera akantu n'abashira wanjye yahisemo se umujugunye ari kuzamukira mu majana munyamure dore ngabo Miss Karak ariko Chelsea data simbabwiye nti kumva ikintu kije mu mutima kiri kunkoma kanze turebe cyane bitadisamaye murebe yaje mutubabarira abaretse imyutinga kuri coding yego duro 20 we 20 Beni yego we Rusi thank you so much Shirwani yego Rusi Bosco navuga iki se shaka nakwame kumwana arankanze uretse urebe uwe hari igihe cyaba cyaje utari kureba neza gori rimwe ako se rebera nuko kwima ariko goti Kimori thanks you Kimori Rose thank you Yesu we yego munyana ni kwashobojwe yego thank you Rose ni goti nawe ni kwashobojwe turagwiraga turatuntu ukabona makumyabiri thank you umuhora akeye guhakira mana awa mu giti dore izina mu giti cyavo urabe kuducamo kabiri utu tuntu rero tw'udupusi na rimwe kuyandika hari hejuru biragoye ureba igihe garamagara utanze akantu imibare ntizihinduke nawe ubonaga ko de Flori ariko ntacyo niko bashobojwe herupa ariko kiri cyo gihe cyiza cyo kuba gifting kabisa abantu babaye na 700 Chelsea urano kukubwira ngo ni Chelsea mana we amubwira bweje tuzuye 20 mana we Chelsea ngo twakwitura iki koko Chelsea twakwitura iki ayo we umwanzi ukwangara akavomesha Spane azugame abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministeri w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo mureko arakarwara inkorora mu ntambara ni impamo eyo we ko jumba bari Chelsea sha ayo we muri hano muze mu nkandeho ngere nanjye ku 10,000 muraba mugeze neza cyane ndabashimiye mugiye muri kwiga ku kuntu mugiye kungeza ku 10,000 mana wewe Chelsea
Thank you very much. Ndagushimiye n'impamo. Mijiti, thank you. Mukomeze mu mwande wongere ku 10 nanjye namukoze sana. Mana nzara hejuru muri sanse. Chelsea. Azami, thank you. Thank you so much, Azami. God bless you. Nakawe. Kana ntabwo ariho bagahana. Mwande mure kuri imibare kabisa. Nema mu giti urayohereje iki akaroza dore ngakaragase kazara hejuru. Rurarunura Chelsea rakujara kubitamo. Gurusamaki. Urukumba kurukuza rugushwaraganya pano yose. Gushwararara. Nirukubomboranya hose. Yayo bahitaga iki? Zisigaye turebe uburyo turazikora. Cyabacitaga igisamaki. Ura ni ikinyoma. Mukanyira bigabanyitse. Rero narinzi gupima iby'imvura. Rusiya. Raporo sirangi. Abari hano mu madirisha mwiriwe. Kabamenyesha ko Imana gutunza inkoni jaga muri twumve turabisigaye. Gira vuba turebe ibyawe. Mujye bikurikirana tubwire. Chelsea. Yewe ndabone Sheri wanje. Magwiki. Baby Lion. Za Ngamuka gukandeho. Mugiti. Uston. Ariko man uziko Chelsea twujurije 20. Yesu wewe. Mana yanje. Chelsea. Sinzi icyo nakwitura. Yego Arine. Thank you Arine. Uston Arine. Ushaka ko nari igitunguranye. Ugabanye. Uyu ni Chelsea. Siporo murazikoze koko. Hano turimo. Hano. Wapi ntago murimo? Hano bari kutubona. Ntabwo bari kutubona. Wapi ntago bari kubabona? Mujye hepfo gato. Mumanuke. Muri kutubona. Mwari gukomeza hepfo gato. Inaha. Munguni ya ruguru ho gato, munguni ya ruguru. Ariko namwe muri kutujana kure. Aho. Ako njugura muzi. Njugana ushaka kuduta mu bishanga baragukandaho. Njuguza ukuntu ari umugome. Njugura muzi wowe. Ngaho twa turi kubareba. Muhagaze ndabona ari sawa. Haramwe muhagaze ni sawa. Hari ubugumye aho baze Ugumye nze ndebe. Reba nsabi reba. Urabona atari hose? Haca karongo. Haducira karongo. Haca karongo aho ngaho. Reka njuga gake. Yego. Gake. Ngaba. Ubwo ndusubirayo niho tutararenga. Oya. Ibintu byo guca karongo nibyo birenze. Haca wagati. Dasubirayo tukarenga muri furema. Kayo. Nukuvuga ngo kugeza ubu se kuri iyi pano hari umuntu bita Chelsea wenyine. Nta n'undi muntu wakora ibara kabisa kadukandaho. N'abandi batwisigiye insenda koko nesa buriya n'abantu bari hano baturebe natwe batwisigiye insenda koko wenda Chelsea. Muri hano harimo umuntu bita Chelsea gusa. Mudufurowinge
mudukande uturabo mudukande ututima mudukande mu nkanda mugeze ku bihumbi birindwi sheri wanjye ntabwo nzi muri sheri wanjye ku nkanda niko yitwa sheri wanjye mu nkande wo nanjye mu nkande wo kabisa up guys sheri wanjye nanjye nziza sheri wanjye thank you very much